Hello kagayam, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. At mananti gayam yung mga kakamakas manang biyanang, kanti original, ngakin drama itibiyag ti tao drama. Amang kabkablaw kada kayo, itinaragsak nga oras kan aldaw yu amin ngawan labas. Manipod ka ni Kapsat Pabling, saan napod no anagan tintay idrama itangam sakbay na, makablawa man pa ni Faye from Riyadh, Ferdinand Flor, kani Joselito Madriaga. Kastimanti ko na ni Kapsat Pabling, dir manang biyanang, idi kapigpig saak, nagagetak ngagtrabaho iti daga, da kami iti asawak. Kaya't no adamat gadan mi, idulin ko takayat ko tagurnong iti ado a kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mga nainhuanain, nakaluto akaong. Anyat linutom lakay. Ay, katin na po'y agdapot na pala iti asin tanay. Gawat ita. Na, naglako tamot iti baboy iti kalman. Ayan tinaglakwan taya. Tay nakigatang iti naimas amasida. Ay na, di ka man matagbalin na barayuboy, huwanay. Iso nga awan aasinson, tibiyag mo ta barayuboy ka. Imbak-bakit mo ti kinabarayuboy mao. Ay napableng sa anak abarayuboy. Sika ati kirmot. Imot ka laklakayan. Saan apanagimot, tararamidag, no di kat panaginot. Kirmot ka kidi Saan ka matakastay day? Ngam idilim makaikan. Isumot ti panagbalin mo akirmot. Kahit kasano nga raw may saganaan ta ti panagbakad kan panaglakay ta no di ta aginot. May mayat no da kwartata no nakapsutan. Tapno manangdang tanto da angan iti mga sikaso ka data. Narigat ti mang namnama kadag iti anak ta. Kababain. Nasingpet nagiti anak ta, lakay. Patsa ka di na tabaybayan. Ay basta agurnong ta. Malah mangan takid din. Agsidata iti target. Naimbagtulan mo makaurnong ta ni tiado a kwarta. Tauray agbyag tantaw nakasla doon kan dunya. Ayan tay natangad day tilamisaan aya, tay sun tilutwag. Awanay, inla ko kaon tay supay ti mapaglakwaan. Anya? Nagnginat ni natin ita. Iso di ka basta mga iti mula ta anatang. Imbes asidain ta, ilako takid day, tay supay may nayon iti urnong ta. Ay na, nalabos ka mo't pableng. Pati mula taan natang yimot mo pa yan. Sana panagimaut. Panaginot ter aramidag. Sana panagimaut. Datantumad la adu at mairanod bakay. Nay, nagkapwang pableng. Hindi palingkay. Ay, nakitsinda ka. Ay, nasalamat. Anyat pinalingkim ngay. Ibalis mo ito'y ginatangkaw tayo nakagpulisan. Dagaangin na ito'y badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mait. Ay na, nagadong asin dito yan. Anya kamutan pableng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamutan. Kunaklan o gimatang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo ito'y pinalingkin. Mangan kayo lang, nanang Ado tinaluto ngayon na po ikan masida. Ay, wen man tani. Masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami agtrab-trabaho. Ilumang namot ipagbambanugan mi akwarta. Da kayo nga minti mangigam, nanang. Ay na, di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso, ti mangigigam iti kwarta may. Apa, nakano, pilitak nga lain. Anya? Simmabaling arog ti ugali jamayo. Saan matakas jay iday? Ngam nagbaliw mutin. Nakaimimutin. Amok ti kasta nga ugali ni tatang. Sigud imped. Ngam ti kunayo apati sidaan kat yimot na ay madimot ti na ti kasta nanang. Kasano pumigsa kayo no asin laeng ti sidsidaan nyo? Ay, kasta nga rog ti ugali na. Iso abagbagaan nyo mamadya mayo anak ko. Wino? Pasit nga tan ti panagkabaw na dayjay nanang? Saan? Ubing pa'y mutab nagkabaw kuman. Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Iso nasugsug pati bukon. Tadi mangamin masabsabunanan. Jayla paglaba sabon tigagatangan na nukwa.
Hay, ala-ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, kan shampoo yo. Ay, amangan no pati toothpaste kat awan. Ay talagang awan na. Asin ti pagtututpaste may. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang arod ti masidsidan. Asin pailat pagtutpaste mi may. Ay, nauman to yung iwat ko iti puro na apgadaraman. Nay, ananuam day ta nagdakkalakawayan pablaing. Napunaw tayo sigud nga alkansyak. Isa mga rami dakmanan iti sa balay. Manuturnong mo na ya. Ay, jakambaw. Basta adumutin Ang kurang pa na jay. Agur nung tapay iti adaw. Di ka pailang arod ibang ko. Yagmaw ta siyak ti mapan mang ibang ko iti kwartata. Ay saan? May mayat no alkansya. Tama bantayak anaimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay tabang ko nga road. Saanan? May mayat iti balay pangidulinan ta iti kwartata. Tama bantayan ta anaimbag. Tatang, naibaganin na ng tiyar aramidin nyo. Pudno aya, nagtip-tipid kayo. Imutan nyo matkaroon ti bagyaw. Saan lang may na makaawat ni inayaw? Agin ino taklaan. Barayo, boy nga minjay inayaw. Di kayat na gatangan na amin na kayat na. Ngauray saan mo't akasapulan. Una, ngam agsida kayo matiti na sustansya Uwentaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat nga mintiawan urnong na. Nang runan no kaste mapanan ti edad. Awanin ti rumbang ayurnungan niyo tabakit kan lakay kayon. Di da kayo matbaybayan no bilang, lalaka tagsaw. Ngam narigat nga ramidain aldaw. Ha? Kasta ti kunayo ita. Ngam into na datayo ni ti sitwasyon, awan lat ang muka. Isa narigat ni mang namnama. Ayaman naglangan iti daytaan ay bagam anak kaw. Ngam tayo na kunakaw. Awan kastay agsiguradaw. Isa masapaw nga agurnong kami iti inayaw. Papanam ket pananganay. Nakadasara kaon. Mangan kan tadabiit papanak. Mangan kapay sa karumwar. Ay, nabsugak pay. Mangan kan tanag dardarasak. Sige, mapanak kaon. Madlaw ang nabisinan kayo Ay, wana atanay. Kagap-gapo mi ijay gardeng. Nga mawampay na ima sa masidamot. Asin mana enjay parada ti amayo ijay lamisaan na pangidip-dip-pulan mi itin na poy. Anya? Uray ko mano palubusan na ngagluto iti sidaat nga uray puro anatang laang. Hanggang kailalaan na mutala ka natang. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabos mo't ni tatang no kasta. Ay talaga, iso pasensya ka na kanayo na kung may makipangan dito'y balayo anak ko. Dito'y balayo mga hindi kasit gan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala-ala, sana problema day tananang. Ay, ayaban yung kit di pa ni tatang Tamangan mo't dito'y. Di na kaya ti makipangpangan day jay. Nangato ti pride na. Amo yung mutin ti ugali di amayaw. Na pride. Yawidan nyo iti sidaan na nanang. Ay, sana, tago nga. Di na kaya ta makipanganak iti sabali. Ungtanak. Nalabos mo't ni tatang. Imutan na mo't ti bagbagina. Ay, sana na nasayati kas di nga aramidon na nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin abagaan nyo nga mawam madangdanggan na. Natanggan lata ti ulo na. Wanay, saan ta amangan itang agsapa? Nay, apay ngay. Isupay ti kanantangan na paoy. Kanantantaw no pangagdawain. Kaya saan tang tumanay na mangrabi ay. Agdayit ta. Anya, ay unay mata pa ng parparigat mo kada taon, pablaing. Maulsar ti tao, iti kasta nga ramid mo. Saan matasi ka ti agdayit? Luata. Ay, nala, tarumwarak nga rubit. Papanambanay. Apaya basta simpo ti panangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag pa angin di tarwar.
Sige, mabitak lang. Dahil di pati masidananan. Mangan kayo na imbag, di kaya bisbisin. Ay talaga mga anak-anak ko, tadyak kaya tagsakit. Maulsar ti tao itararamidan dya mayaw. Mabagbag tit sa ngaminang. Talagang agsakit kayo, ano di kayo mangan. Ibagayo ka ni tatang, tao may matmangan di ti balayoy. Ay na, di na kaya, Aldo. Mangyawid kayo tungaron iti masida, tapno adasidan nyo. Kan mangala kayo iti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na ya. Nay, ayan tay masida ngayon sangpot ko ngay. Tay intad ni Aldo nga naktalakay. Dahil labo ka labangaws kan karnay. Wen, adapay laok na abagas dayjay. Ay, inla ko kon. Aniya? Apay nga kayo intad dyan naktaday dya si Danta. Unay kamot ta nalaklakayan. Isupay ti kwarta mapaglakwan baka may ngamin ni kumparik itay nakita na. Idi imbagak alakaw ay ginatang na matadagaos. Sa nabalay, sa inayon ko iti urnong taday jay bakay. Oy, Pableng! Pableng, agring ka man! Riniing nakaday, wanay. Wanata, mabangbangungot kan sa amay. Naiturog mo dito'y papag. Ay na, agyamanak bakal. Agyamanak ta riniing nak. Apayaya, anyat na itagtagainap mo. Dandani mabangungot aksan. Gista ipankon bakit. Apayaya! Nailungunak ka naon. Katubay tayabak kanon iti tangatang. Dandani ak sumangpat ilangit ni diriniing nak. Ay na, naimbagta riniing nak bakit. Aniya? Hindi nga minrabi ay. Natagtagainip ka ang makabulan la kanon ti panagbiag ko dito'y lubaw. Ay jakin kan kanon na niya tagtagainip ka. Hindi kwan, kasjay mo't tantinay tagtagainip ko itay. Aniya? Ay kat, agkararag ka ngamin, sakbay ang maturog ka. Tapno sana kasta ti may tagtagainap mo. Agpaison samod na di bakit. Umadanin samod nga agpaison ti apit kaw. Tila ibagbagam mo. Nanta mapanak man di silid ta. At aramidag. Wanay, di ka pa'y maturaw sa tulungan nak ngagbilang. Ne, anyat bilangan ta. Tay urnong ko akwarta Mabitlaay, tay irwar ko tay karton anangit kakiti kwarta. Nay, apay, binatak mo na yatay alkansyam. Way, inkabil ko nito karton ti kwarta ta. Ay, kita man ay, nagadaw. Na, ado mga agpayson. Ay na, adasag sa sangagasot. 5 gasot kan sagsasanga 1,000 pesos. Wala. Nalaeng ang kurnong to'y asawam bakay. Iso aswertem takas kanyak sinagbalin nga asawam. Ako, intangaro di bang kuday tan Delikado, no dito'y latan balay ti pangidulduli nam iti dayta. Ay saanan, usarin ta day taoy. Igatang tay ti kasapulan ta. Ay na, nagsaya atin ngay. Kasta kumapay la eday di nagganas kuma. Way, manula atawa na hindi pa nagbiag ta dito'y lubaw. Iso nga enjoyin tan ti agbiag. Gusto pa na tatrabaho. Aginanatakit dahin ta nakapsot tan. Wen nga roda, mabambanog ako ngagtrab-trabaho iti daga. Inaldaw ang mabanog ta. Ngam asin mo ti masidsida. Awang ganas na. Iduldulin mo mga minti pagbambanugan ta. Saan itan ta nakaurnong tan? Padasin ta magtagbiag akas na doon kan dunya Mapantay ti lugar akayat ta apapanan. Ta damit kwarta ta nga aramatin ta. Kanin ta may na akayat ta kanan. Gumatang ta tinapintas akagawaan ta kan na dumapay. Nalangarod lakay. Ay na, maragsakan akman iti day ta nga imbagam. Kastaban ti kayat ko kan kapableng. Aldaw mo't gaya man. Happy anniversary, waning bakit.
I love you. Ne. Itaman pa, malagip mo ti anibersarita. Ay, maliplipatak pa kay dinday tatanabayagan adita sinilibraran. Silibraran ta itan, tadan kwartata bakal. Ah, Agpasken ta diti balay. Ta gumatang ta iti lechon, dakkel a cake, ken agluto ta iti daduma paya sagana. ay na, sayang samot ti kwarta, lakay. Ah, Intalamangan ijay plaza na, isupay ti matipid ta. ay na, may amon na ita tipid-tipid. Tadlangarudan kwartata. Anya, Ngala, ingagdiramusan ta mamigatan. Nagluto ak iti karnay. Karnay ti pamigatan ta. Ta kalpasan na. Inta gumatang nga iti mailuto asagana baka eh. Ay na, nagdakkel mo't alitsyon day tatang. Wine, papas tayo amangan iti kasta ita. Kakaesuna nga na may gatang. Kanuray di cake. Nagdakkel ti ginatang siya tatang. Well, atap no makawaras. Oh, noon ay dasar amin ang makanan. Mangan tayaw, tanay mabisin tayaw. Aldawan. ipableng, gusto daytan. Nagadulang arod ti kinan mo itayan alitson kan cake. Sa itamang mangan ka manan. Ay, ipapas ko ti mangan. Itaakla makaramban-manan iti kastoy. Na, di mo biglaan Intun bigat manan Amangan numaikawat at tiyan mo. Tapuro asin saan ti kargana. Di mo man sang kaulit na ita. Napalabas na itan. Sa bali itan, bakay. Mawaring, agring ka man. Apay lakay. Nasakit unay ti tiyan ko. Maululawak. Nasakit ti tel-tel ko. Urat ti ulog. Apayan nga'y. Ay, makagas. Kaputi. Lakaro sakit ti tiyan ko. Anya? Sakit. Ay, kat kasalaw. Kabaalam ka di pa. Iwan no sanay. Ano saan itaray da ka ni sa ospital? Di ako kabalan. Awagam na iti anak na. Itaray na ako na sa ospital. Tatang, nanggagyo mo ti imbaga ti doktor. No anya, dagiti sakit yun. Juan Brenda, nangagaw. Apay ngaya kastyay. Nagadumot gaya man ti sakit mo, lakay. Adda sakit mo iti dalam. Diabetic ka. Ado kanupay ti bato iti kidney. Kan adda pay gallstone mo. Ayawanan. Naurnungan ti bataw di tatyam mo. Tatang, gapuday ta iti naapgad nga impapaunagyo idi. Kan high blood ka pay gayam. Adun ti maiparit nga ipaunagyo ita, tatang. Iso apilyen nyo, dagiti ipapaunagyo. Tapno saan ako maro ti sakit yo. Mangan kan lakay. Adto ti kanam. Anya, ba't dahi tayo itid makanak ngay? Nagbasit mait. Kan anya ta sidak. Puraw anatay. Ayan ti karingay. Nanganumat ti karne, edi ref. Bawal ti karnikan kan. Kan saan nga amin a fish kat mabalin kan ka. Dama la bawal a fish kan ka. Anya. Pati asukar madikan kan. Amin a nasamit bawal. Ay. Masapul a puro natural ang makanti paunagmaw. Unay matin ti kastawi. Nakaano ang makagatang tan iti kayat takanin. Ano mat gaya man ti may parit. Kasalo ma-enjoy ko ti kwartata ngayon no kastawi. Pagagas mo malaang ati urnong wakwarta. Bambanong. Nagtangkanto mga minti ulom ide. Anya nga'y. Gapoy tinalabos sa panagtip-tipid mo na daan ka ni ti sakit. Dapay gayam ulcer mo. Agasam nga day tang agasam. Nagadaw ti magatang nga agas mo. Pasensyakan bakit? Naimbaglaki din na tanapa na nakipangpangan ide babbalay dagiti anak ta.
Iso ka day, atong galpandangan iday, kat rumrumwar ka, bakit? Wag! Tadyak maanusan tar aramidam. Iso nga imbirok ko, tibuksit ko. Ay, sorry, bakit? Manyangay di si kamo lataglak am itikas nga aramid mao. Gunggunam kunak gumangam saan man laangan. Takaasi kamo talaklakayan. Papanam ko na Di taman balay ti karo balakay. Agdibo kano te balasang nganak da. Nagpartida kano iti baka kan baboy. Adan sapay kano kalding. Anya, nagimasay. Ay, talaga na imas, ngam bawal kan kalakay. Iso di ka umayan, tamang ano masulisog ka mangan iti may parita kanam. Ibalkutan nakto nga ron, Ay saanan, inton kumaro ti sakit mo, ospital manan. May bus ti kwarta iti ka ospital mo. Nagadulang nga rudan ti aga sa magatgatang. Aywan adalinutok anatag, iso ti sidaam. Kan basit lang ay naputi ka nama, kagudwat ta sa lahan. Ulay, mati pa ng parparigat mo kanya kung bakit. Tanyat kayat mo, may daras ti ipapatay mo. Wano, agbiag ka pa itinapaaw. Agpili ka. Siyempre, agbiag pa itinapaot, No kasta nga raw, di kag sukir-sukir. Di mo ka na nagitibawal kan ka. Sige, mapanakaw. Inanusak tinag-diet tapno saan ako maro ti sakit ko. Manwa bulan, akasta tinaramid ko. Aging nga ngayon inot ang nagsubli ti pigsak. Katita, mabalin kon timangan kadagiti maiparit, ngam sa gabas sitlangan. Sana nakasiti sigod nga awan limitasyon na. Kat timat urnong ko akwarta, naibusan ta isuting katgatang mi iti agas ko. Kataging gay tagag-agas aklata. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Ngam kitdi sana ka mapukawan ni tinamnama, tamok nga gimbagak tumetlaeng, babaan ti tulong ti Diyos kanyak. Alakastan, tuy kapsat manugay mo, pabling. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritan ti may sakap sa wanagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, para iti script, kan para iti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, kada tayo amin. Hello gagayam, manipod iti gayam yo, Jenna Almoite. Makablaawan kayo amin, itinarag sa Kapaskwa. Merry Christmas kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikap sat dodong sa naapod no anagan tintay patangatang wano drama ita. Ngamsakbay na, makablawa mampay ni Dominic Manibog, Flory Castaneda kani Lovely Agtarap Valdez. Kasti man ti kunani kapsat dodong, dear manang biyanang, at the live-in partner ko, kat ada duwang anak mi. Ngambaya ti panaglabas tal daw, ada nakaibaw-ingan ti matang ko, kat gapoy ti daytalim mamiisak iti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, naglamin man ti panawanan dodong, panaglalamin man nga minan. Agulas ka alakay. Awan sa baling nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamang pay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang puta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Na minsan la na usar. Basta mangirwar ka di sa bali nga ulas, tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Apay, di na kayata nakaulas, Dudong. Mangtid kakit din iti ulas. Nagaduma na sa umon. Ayan na ta siya konti mangirwar. Tayo man maturog ija sa alasan. Apay, anlat sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya, apay, nagapa kayo, aya. Saan mat? Ngambigla mo lata na kasjay. Kasla timam na yung kanya ko na. Anya, Adan sa mo chicks janak yun nanang. Naminado nga mina na naitagtagainap ko dayta. Kan kasla agparparik na kanyak. ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak ko. Palot putag anaimbang.
Unak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamo gaya manak ko. Malala, umay ka, subrikan. Yaman anak nanang. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime ak iti trabaho nanang. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak nanang. Makituro ak dito yan. Tamasapak tulang agawid intun bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay ka naw, adi mo kayaten akaulas jay asawam. Kanya mo tayo babaen? Pati dagita, ipulong na kada kayo? Uraya sino mo siguro nga asawa. No sigaw nagkakaulas tayo, takala at adinan kayat, ti makikaulas kin ka, ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Uma ko ni ti ugali dyan manugang yun nanang. Kano nagsingpot jay asawam, nasikaso kada kayaw nga agaama. Wala nagngiwa, managatapay. Marabyanak labasit, nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamo nga mino na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka. Ay, awan nanang. Pangasiman mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga rod, awan nanang. Nagturo kami di Rabi Dudong. Ay na, paulit-ulit mo dahil adamag. Sinong batak lang nga rod di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Ape nga ron na di ka nagawid di Rabi. Ape naturog kay Jay. Narabian ka siguro mananan niya. Iso di ka nagawid ditoy. Ape nga kasta kamot kan Dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Malaha daw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karunwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyak ija balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay di mo pa'y kayatan. Iba ka man tagpay so Dudong. Maumuma ka kadikan niya kon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tani, aldahon. Matrapik ak tumanin. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Alalala. Mabitla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ken ka dito, yun. Awan overtime mo ita? At ako ma, nagpakada ka manan. Takayat ka makadin na. Agyaman nagtudong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Uma nga rodan kang kuhana. Si katikayat ko akadin na, Jenny. Anya palang marutiar aramidem. Sinaamun aja gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sina ako ton. Timing laan, Jenny. Namnamaag daytahan. Well, si katikayat ko ay altar. Si katikayat ko akadin na itaag na nayon. No kasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uy, ko nang laro. Isungagsagana ka, ha? Taapa man ang masinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samot jay anak ta. Pag ko naamag, Ta idinaturog dito'y balay. Adda inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya? Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapwan na nga agatap. Tida pa'y lang amin agkasar. Nuko na mga agbababae. Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawain takit di jay anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ter aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Ganda kayo pailaan ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kan pagbakasyonam. Apay,
Di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan, tatang? Agbati da. Pagbakasyon am aya, anak ko. Basta adayo a lugar na lang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pelagawid ija balay. Pakikum kumustayon to dagiti ubing, ha? Nalang arun ah. Basta ibat siyam ida iti allowance da, takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalag ti ni Ana ti kwarta. Ah, Ni Ana ti pangtidam ta iso ti asawang barok. Amangan no pagsugal na lang ti kwarta, tatang. Nana, ah, pagsugal nga. Kaano pa'y ang nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sa mutin jay asawam, anak ka. alakit din. Alaan yun ti kwarta, tamapana ko. Diya akong nagpakadakin ni Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko, Ana, iti panagbakasyon ko. Apay ngayakas dyan anak yu tatang. Napanak lay di palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasan ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yumatin pinilit nga inam mo. Ha? Kung konsensyan yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasan ko? Ano ka na yun, may abagbagaan di anak may. Apay nga ron nakas jay nangay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga minti nabayagan nga atap ko. Adan babae dyan anak yo. Tinasayaat, awagam. Tadamagam no sa dino ti ayan na balasan ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kun dyan anak yo. Anya? Tiyan mo na, agbakasyon na. Ngam di dalaan mo adito idagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan Sigurado amang riribok day. Sapay apera day babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito. Makilan to, Jenny. Lukas ka ano, dito yan ti pagyanak itag na nayo. Oh, agyaman nagtudong. Talaga gayam alaw na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uwen nanang. Adan nagdamaga ki Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na. Sana pud no nagbakasyon ti anak yo nanang. Anya, kahit pagturturugan na nga rod ngay. Day tati sumaruno at akwatag nanang. Ha? Mapanlakit din tay atap ko. At da siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatag day ta. Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. Awanot nam na maag-asa nga ilik itahani. Asino nga ron day tangay? Ay, bayam, inaklangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ta sawak. Ha? Dodong! Oh my God, ito eh! Dodong! Apay, honey. Ha? Apay nga da ka dito'y Ana. Hani tarupam. Amay ko. Ana, pangasim ha. Di ka agiskandalo dito'y. Kunak tupay kat. Di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yada ito'y. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam tikas di kanyak Dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Ngamay mayat na agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya. Wen manang! Aklonam ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo? Tasan kayo nagkasal? Awan kamat mo kan ko na? Di ka sumanao. Tasana si katikas ang saritak. No dagiti anak ta, suportarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayaten. Kasanong dagiti putot mo no kasta Dodong? Suportarak mo ida tatang. Jak mo't ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina.
Kasta unay a panagsangsangit ni Ana. Anyat mabalin ko ngay. Kadyak mo't nga rod ay ayatan ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpinta sa atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awalan! Naulaw kan dodong. Inulaw na kadayta babae. Ay ayatag ni Jenny tatang. Isuti ka laysa. Hay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpad. Awan makunayo kin ko na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Agawitan ni Jebalay da nanang kin tatang ko. Ijayin ti pagnagdanta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawam. Mabutungak todo. Saan? Kabutang nakday jay. Kan may isa. Awan karbangan na. Tasan kami ang nagkalay sa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo't nagtrabaho iti mall. Makabannog mo't ngamin ti ag sales lady. Agmal-mal naman nakatakdera. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga Rod. Ang yaman na ka. Agtagibalayak langan dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Nay, apay ngay asika ti agin innaw bakay. Sika lang aruden ti naglutaw, sika apay ti agin naw itinanganan tayo. Anyang iti kukuan di manugang mo. Ha? Diyan mo. Nakaidama rin iti silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tabagbagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dudong? Inakika ni talawans na kita anak ko, Jenny. Anya? Asan? Iti anya aga po pa'y lang kam ida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga Rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Taipaw it ko ijay lugar mi. Siyak ti rumba nga pang ti dami ti sweldom, Dodong. Jenny? Agtumpal kay ti kayat ko. Wano? Agsinatan. Agawid ako ni ijay lugar mi. Ay, saan ha? Saan ka di aday tasinsinat ibagbagam, Jenny? O sige. Yakon ikan iti kwarta dagitan anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. Ato iti kwarta. Sige. Taipawid ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amaban, Jenny? Apay ngay kakala nga gawid, Jenay. Kanururayak ti pawit makwarta ngamjak mauray. Di kalamasya ni tiyamam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnad na pangalaan may ti kanan may. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa dya ko nagpawit. Ta ala kon dagiti anak ko. Ay ka nasaya tunay ano alamidan. Tanay, marigatan kami ni tiyamam. Alamidan na 5. Ha? Katwanan Lukasta. Agdali mga anak mo, Jenny? Huwag Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa kan maikatlo, sabali mo ti amada. Kat dagiti mo't maikapat kan maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak idaaminen. Anya? Kunak man no balasang ka. Kat balasang at mo ta talaga. Naganaka ka balasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya? Apay, maupay ka na ya? Di na kun kayat? Tanaamuamon nga adalima nga anak ko? Ang kukwa. Saan mo kidi? Naklatak-laang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilaang ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasida nga min Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito Tapno maasikaso kida.
ubing da pa'y ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige, saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigod adagus ko. Anya, di agabang tayo manan. Katanya nga rod ngay, wana. Diyak namin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da? Ad-adda pa yadyak kayat ti daan? Nagbali na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay talima asyuman na. Iso timang biag amin kadagi jay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot da ya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kananda. Ander samo ngamin jay anak talakay. Kat madlaw may ngander di saya di anak ta. Paspasurot iya sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mangtod apulos di anak yu iti para kadagiti anak na. Ay, hawin nga rod ah. Jay ke saan na apo tuto hindi supsuportaran nan. Kasanaon dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka da nanang ko ah. Uray tadda tay burido kakabsat mi akatulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan ah. Gapao iti aramidon ti anak may. Ada ka sa pulan dagiti ubing iti pagadalan da, Dodong. Yeg mo ti sweldom no nakasweldo kan. Inton bigat pala yung tisuldok, Jenny. Ah, okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumalakin ka apaman ang makaawidak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan eh. Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Inkanto dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol lagi ti ubin. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayon, nanang. Wan, apay ay ah. Bumuludak man pa iti bagasyo. Tasukatakton at dakwarta. Na, apay, naibus manan tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw. Takasanaw, nagadumot ti pakpakan ng anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya ngay kat anak mo't dagi Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kadakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngamjay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nanang. Kasta ah. No kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala. Mapan kalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Ni, awan nagsasaura. Di ko na yun. Jak makadlaw? Ay, di nakpadpadasa na. Isumatla, jak mga abang. Tadag sasaor. Jenny! Ha? Ni, Dodong, abay nga da ka dito eh. Isumot la nagbit amay busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid kuking ka. Ahap kwa, italaang mat, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kano dagiti dandanon da kanyak. Ngampudno gayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagiti taddo mga ulas. Diyak kay tadda ka ulas na. Naglawa mo ti ulas ta.
Sigud mo't nga kang kaulista. Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga ron. Dodong, kano ngay nagkasarta? Saan ang ti kasar? Anya? Kunam, ikasar na. Iti dayta. Ngamsan itan. Manugal ka magayang. Kan marigatan ako namang biyag kadagitan anak mo. Iso nga isublim itan kadagiti tatakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga rodan. Napat patagdagiti anak ko ngamsi ka. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O di wen? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat ko ken ka. Simbangpit ka nun ni Ana. Ingka pa siya rin Mga no adda pa'y tsansa maurnos ti amin kada kayo. Mapakawan na kata ni Ana nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay kapag saritaan nyo imbag dayta anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kagay, kumusta kan? Anna, sweetheart? Who's there? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Asino si foreigner di tao nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Ay, saan? Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana, mapanak kon. Nalpay ta baga kiti daydi kanito gapu iti nakita ken namwa. Nang namnama ka maurnos miti amin kada kami kani ana, ngam saan matgayam, tadan foreigner na. Kat nagkasarda, kat nadan da iti duangan na. Bimawi akmet kadagiti duangan nako, kat mangmangteda kiti suporta kadakwada nga oray amo kanapintasen ti biag ni ana. No malagip ko tinapalabas, agbababawi ak, gapoy tinaramid ko kani ana. Katita agmay may saklatan, tadya kon nakirelasyon, taimba may sakon atensyon ko iti trabaho. Ken kadagiti duangan nako. Alakastan, tuy kabsat wano gayem mo, Dodong. Alaga gayam, di tamanan ti nagpatinggaan, day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script, kan para iti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless, iti tunggal maysa. Naimbagmanan nga oras tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti kapadasan ngayon tayo drama itakat manipod kanikab sa inyang sana pudno anagan. Ngamsakbay na makablawa mampay ni Jaisel Fernando, Edgar Hughes Sores, kani Elma Rodrigo. Kastiman ti kunani kabsat inyang. Dear manang bianang, may isa kabalo kat ada kakaisuna nga anak ko, kat iso tikad kadwak iti balay ko. Adaw gali ka man ang gundaway, ada nga minagararamit anak ko kat nalay nga grigalo. Tunggal sa rungkaran na ti anak ko, adalat tamot irigalo na para iti anak ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Naimbag nga oras yun, Ana. Anda ni Norma. Ay, si Kamagayam Aladdin. Wine, at dati anak ko. Ay, hey, anya ngay day ta imut mau baro. Ay, kwa, lima siopaw, ken may sa abigawa pansit. Ay na, ay nagkibasain. Anya supaw day tangay. Asado wano bula-bula. Asado, Nana. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paboritong day tabarag. Malalala, sumrakan. Day nakayaban day anak ko. Wine. Uray, di mo nikatay na chinilas mo. Ha? Isarap mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladdin. Umay nakamanon pa siya rin.
Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleeveless. Kuntay medyo nakiting ti pantalon mo. Tapno, masisirap dita kinapudaw mo, anak ko. Aday takay manon. Ngamne, di mo pala aklunan, why? Payab nga agaram lata. Pang subukam, no talaga mula na pudnokin ka. Why? Anya? Alan ano man, aklunan na ko na. Pangaasim. Ay ayatan ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladin. Uwan nga rong. Alan aklunan na ko. Ay kwa. Jack pa'y mo nakasagana ang makinobyo. Ay na, bumakit kan abalasang Norma. Magpakpakipot ka pa'y laang, aklunan nakit din. Amukmut lang ada pa nagayat mo kanya. San aya? Kwa. Tingi-tingag pa na yung bagtirik na ka, Kanong tupay ngay. Mapanin taldaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tong matlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mangarod inaklon. Aganos ka takasta talaga ti agaram. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga armam. Ay saan? Sikati love ko, Norma. Sikati kayat ko nga sawaan. No kasta nga rod, aganos ka tane, jak pa'y mangamin makadesisyon. Narigat ngamin tagdardarasudo sa mga deng. Iso pasensya kan Aladin no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga rod. Agano sak. Basta di nakto ko mga rod pa ayan Wan, pangaasim. Manungay tintid ni Aladin kat ka akwarta. Ni, awang matintad na akwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itayken ka. Saan? Tissue ang brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang matin nagtiriknamken ko Parigatang pa iti gusto. Tapno regalwan na ka. Kano aklo na madagaw sayawanin agsardengay nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sa mula agregalo ti lalaki kay no ararmod na pailaan ti balasan. Ngam no nagasawa danton wawan laam mo ka. Paganano da ngay ti mang regalo ken ka no asawa da kan. Suadi mo pala aklunon ni Aladin. Why? Tapno agregalo latakin ka anak ko. Ne, ang damaing sangpit mo ang nakabigao apansik, anak to. Wan tatang, hindi yukot yan day ta irigalo kin ni Norma day ta. At datain lasin ko ako kayo dyan lamisaan. Kinalubak. Nakaadukan iti regalo kin Norma. Awan sama namnamam kin kuha na anak to. At tatang, agpakpakipo lang day jay. Mariknak, kayat nak day jay. Madlaw mo met iti babae. No at tarik nanakin ka no awan. Sa bagay magkindi Gamnay, kita ma. Tama ka no agbambanog ka lang mat anak ko. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawaag to ni Norma. Naimbag nga orasyon na inyang. Pasyarak man ni Norma. Hey, sika mo gayam Aladin. Ala, sumrek ka barok. Awan sa mo, bi mo ita barok. Uwan na. Awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Ay, agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Uwan na. Mabalin. Sige, talo tayo amapan mga niterwar, nana. Ay, sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, wan. Oray ta nagdigusak ide agsapan. Ay, mabit lang. Ayabak pa'y gayam di anak ka, wan. Nalipatak bitay. Masadutak kumarumwar nanang. Masadot nga. Kakaiso na nga at agi libre. Laki dahin, agpulis ka. Agur-uray ni Aladin, di salas. Awan no,
Ingkapay kasasarita be, sa kanto ang bilis itong madamdama. Apay no da kayon ti rumwar. Masaduta ka talaga. Ag binulanak ngamin. Nagloko kan. Abay, siya kaya ti ararmon ni Aladdin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agilibre no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laang, mate. Lala. Intay lamangan. At iti pagpilyan iti makanan ha. Agpili kayo iti gayat yaw. Excuse me. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anya ti order yun, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Kan daytoy. Daytoy pa. Sige, nana. Sige nga, Norma. Anyat kahit mo akanan. Daytoy latan, Aladdin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, Barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabit lang ha. Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot yung in-order yun, nay. Maibos niyo dagi jay. Ay, i-take out ko Nujak maibaw. Abay ka pa, oy. Alam ni nanang, di kay lagbain. Orderin nyo amin na kayat yaw kung nanangaraw. Di ka di agkapoy-kapaw si ka, Norma. Kakaisuda libre. Aladdin, Barok. Madamag kumanlaeng manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Ay, una nga matlays. Adda permanente a trabaho, Barok. Kaya't kaunay para kan ni Norma. Nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman nga rod, nana. Basta anusam nga armen jay anak ko awan. Tapat siya. Kaya't nakaday jay. Pakipot la day jay kay. Amumutan ti babalasang lukwa. Agpakipot da. Wan, ngam kaslam matuo ka nakman minsan. Nagbayag nga klonen nak. Bayab, turugak daw, Barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod, nana. Aywan. Mabalinti umutang, Baraw. Manuti utangan nyo, nana. Ay kwa. Uray 5,000 kuma, no ada. Tano kwa, kasaritak no madamdaman ni Norma, akloden na kan din bigat. Ha? Ay sos Baraw, kabuteng naktianak ko, nuan niya ti ibagak tungpalin na dagaws. Adda ka di maipautang mo kanyak, Baraw. Awan kwartak dito'y nana. At day je balay. Umaya ki jay balayo Baraw. Asidig mo laang. Ha? Sige nga ron, nana. Agpakadak lang kin ni Norma. Nay, agda ka ba dito'y balay, Marek? Apat? Anya, gagana? Ay, ewan. Adala umay kubuludan. Bumuludak man iti dagaw kan Aladdin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay Marek. Ay kapag dait ko anya pa ingay ko ma. Ha? Nagadayo mo't ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag, pare. Manula abinutaws. Nagasidag. Papanan nyo, nanang. Maluman Agawawis ni Romana. Nada ka no papanan may. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo day jay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati aginjaw. Tamanula atawadan ti panagbiag may dito'y rabaw ti daga. Nanang. Kin maisa amo may ti limitasyon may. Sige, papanak ka. Amangan no marabi anak man.
Wano saan, makiturugak tang ije balay da Romana. Mano ti balon mo ditain yang? 5,000 Romana. Mayat nga raw. Sikapay lati makamuitan niya. Ta siyak to no sumarnaw. Pangabaken ta day ta. Ag triple day ta no madamdama. Sa anak nga expert iti ay ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wun! Awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamutan Romana. Kunam pangabakam jay kwartak impabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutan. Italaang matakastoy. Sigo na mga babakak no kwa. Sana balita bumawi ta numaminsan. Awan kwarta ko. Kumutang ka manon Sana balita nasingpa mo dya sotor dya anak mo. Utang amkit di tidakil. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan kun ka. Hindi nakisuraw. Tamok ter aramidag. Ay, agawit naman laagay. Sayang jay 5,000 ka. Bumawi ta numaminsan, mare. Saan ay? Awan pa nagtalagkukin kan Romana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladdin. Ha? Ne, hindi kayo magayam, nana. Sumrak kayo Ay, jak sumrukan barok. Ibagak dito yung tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, nana? Akwa, panayunak ko matay utang ko kin ka. Pagpuunak ko ma, itinegosyo. Agla ko ak itiwagwag. Dua bultaw jagatangag. Iso 10,000 ti ka sa pulak nakaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagat. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mapiig. Mabit lang nga ron, nana. Sumrak kayo. Taurayan yung kwarta. Ay na. Agyaman na kaladay nako. Ay talaga naparabor ka anak ko. Kayat ka nga agbali naman dugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag nanang. Nagadumo na kita ginatang yu awagwagan. Padasik ti agon line ceiling ako nada. Nangalahan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo nga awagwag. Oh, wow. Ala, ayun. Wow, branded mat abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no maila ko nanang. Isan, sayang da ito'y numayla ko. Kukwa akong dagito'y. Anya, di malugi kayo no kasta. Sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak dagito'y na ba daw. No, at na dyak kurso nada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang dagito'y numailakaw. Branded ko naman. Mautin da ito panagutang yung anana. Tane, adon ti utang yaw. Wine, promise. Jakon umutang kin ka baraw. Wine, ta usaran mi kininorma dyan na batay na og kasar kami. No aklunan na ka. Ay, wine, aklunan na kadayjay. Siyak, di makamaw. Nagbayag ngarod nga aklunan nak. Mabitayin baraw. Ibagat taklunan na kan. Kaya't nakajay anak ko, wala dahin. Norma, di may tadda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Apay nga amuyo nanang. Ay na, uray di mo ibaga anak ko. Amo ka kurso na damit ni Aladdin. Oray asino mo siguro babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagayt. Naparabor pa'y. Nanang. Iso nga akluno mo ni Aladdin, wine. Ha? Kunak man no kunayo ajak pa'y laklunan. Akluno mo. Kasi mo. Akluno mo. Tulagan tayon ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano nga Norma? Aklunan na ko na. Ala. Uwanan Aladdin. Oh, Ay ayatan kamat. agyaman ak Norma.
Maragsa ka nak. Inayat nakmatlaangan. Sigudan nga agayatakkan ka. Linaplap daklaan ti bagik. Tamangan no ko na mga isi to getak. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadang mo di si ti masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sabay langin dagiti anak ta abalayan. Ay, huwag nga raw na balayan. Ay, naanos ni Aladay na nangaram kan ni Norma. Medyo nabayag nga inaram na. Uy na, nagpakipo mo iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na la na imbagtirig na na. Ha? Ay, uy, huwag ka di. Agaw ko lang abalayan. Kay kasanungay. Da kayo mo ti linalakyan. Iswa gastos yu amin anya abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Uy, talaga ba agastagay? Gastaws ti lalaki ti aming. Isuadi kay to ag gastaws inton kasardag iti ubeng. Itatanalpasan ti kasarmikin ni Norma nanang. Ipakitak da ito ka kayo. Oh. Na. Hmm. Anya da itaanot, bawk barok. Listahan na giti utang niyo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagijay, ta inasawa mo tayo ti anak ko. Saan, anana? Awang mo tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iswa pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanyak, nanang. Urnong ko dayjay iti mano atawain apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan niyo. Tapno adda pangrugyan mikin ni Norma. Bakwa. No saan nagapo kanyak, di nakainaklaw ti anak ko. Dinuruga nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kasta nanang, ngumno utang kat masapul abayadan. Iawang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmitin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng aya. Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mikin ni Norma. Pagnegosyo me. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San amabalin Kwa. Awan mo't kwarta ni Nana nga pagbayad na Aladin. Diyak matbursaan nagbayad kay. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas ngagbayad. Sige ate ibagak to. Arang pag tinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo Nanang ngambilin ni Aladin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da dyan nga asawam. Sige rin nakpailaan. Apay saan alibre da jay aya? Agasawa kayo mo tayo. Kwarta na idibarupay laang dayjay Nanang. Isu nga da karbangan na nga agsingir. Ha? Jak laim pagaro pa kas jay ti ukali ni Aladin. Kung na man lano nagsingpay. Sinamki din. Ha? Ay saan Ay ayatok na Aladin. Apay kumasinaak ngay. Kan may isa nagkasar kami. Siya ti patsam, Norma anak ko. Sinam ni Aladin no ko nagsinam. Lading itag. Ngamdi kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kami iti asawak. Kan ay ayatak unay. Anya? Agbayad pa din. Tapno di da kayo ipabarangay. Uray inutan nyo abayadan. Lay, papanam kumaray. Hinak man makilabada, Mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo ken ni Aladin a manugang mau? Nuwain, Romana. Kunak man no libre dayjay. Apay pabayadan na pailaan. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay a lalaki.
Kunak nga raw da sinanlangan dyan anak ko. Di na mo kaya't maray. Na-inlove sa ni tiday dyan ang lalaki. Ay kat siyempre, asawa na nga rudon. Ingka gumaak nga rud ti nagtrabaho kat iniinot a binayadak ti utang ko iti manugang ko. Nagsakit tinakam ko ididamo, taninamnamak at talaga adinan pabayadan ti utang ko kankwana. Ngambay at ti panaglabas ti aldaw, namiris kumatla nga siyak dayan ti bidot. Mababainak iti bagik. Tunggal malagip ko day dyan ngay nararamid ko, lumlum na dak itibain. Alakastan, ti kabsat manugayem mo, inyang. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, ti kapadasan ni kabsat inyang, dito'y drama tayo manang biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose pare ti script kan pare ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada tayo amin. Manipod kani Kabsat Rohel, saan napod no anagan, tintay patangatangay drama itangam sakbay na, hello kada kayo amin, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Makablawa mampay, da Sir Armando Baubawen, Sir Jose Apostol, kani Ma'am Maricel Kaling, ni Talavera Nueva Ecija. Kastimanti ko na ni Kabsat Rohel. Dear manang biyanang, Jack ilibak asyak tay lalaki asan amapnag, wano makontento iti maysa a babae. Pasaray adda chicks ko, ket no matiliwan nak ta asawak agbalbaliwak. Ngam kalpasan ti sumagmamanungal daw, aramidak tumanan. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Nagapgap wamanan, itayan di bruhang ako la si Sem. Tangiwa mo mamay. Kababain ka dagiti karuba. Ibabain lak mga asawa ma. Dalay. Apay, ibayin mo ti kadat babaem, ibayin mo ti aramid mo, Rohela babaero. Aguli magkakunak mo. Oh, umay ka. Ala, mapantay ito silet. Talasem. Manyaman ti sang-sangitam ngay may dito'y balaya, dali. Jay manugang yu ha, adamanan babae na. Nakitakti konversasyon na iti cellphone. Kanayon dagayam nga kit-kita ijerwar. Anya? Ay, dali na naku aya. Aginggat ka ano aya, ti kasta, apanaganalos mo. Idi pa ilang gamain nga ipagpagak, asina mo na jay aruhel. Anong di mo mapanawan? Kuna namat ngamin nga balbaliwan na nang. Yung magdamat gayam barumanan nga siyaks na. Isu nga road, apanawa mo. Sina mo. Takon sumisyon mo lati papay na ka. Di lamasyan kan ka nga asawa na. Kita man talangam, kita. Nagkutong kan, bimakit pa'y tilangamon. Una, taga po dahi tayo ti stress. Kano nga raw na sinaam? Ikakpay ti last chance na nanang. Barang sinaan na na dyan nga babae. Kasaok tumanan no maminsan. Dalin ba kay? Itay pala ka sa sarita ka. Sungbatan nakmat Kasarita nakmat bakit? Sorry ka din. Promise. Agbalbaliw akon. Kari ka nga kari ngam awan mat ti matungtung pal mo nga karim. Nasaysaya at laangan no ipanaw kung dagiti anak ta. Tadya kayat nga makit-kita dati kanayon nga panag-apata. Ay, saan abakal? Anya ka di? O nusan tate amin ka data ha? Di mo mat ipanaw dagiti anak ta. Amumot nga isuda ti agas ti bambanog ko. No napatag dagiti anak mo kanyam. Apay nga ron nga kastatar aramidam. Apay nga agbababae ka. Las day dayon. Promise. Mabanbanog akon, Rohil. Namin adon nga daras nga pinasakitan na. No matiliwan ka, agbalbaliw ka lang iti sumag mamanong aldaw. Inton kwan adamanan siyaks mon. Ulit dalin.
Maudin day at chicks ko. Promise. Mala, gustong dalhin mo. Di ka nagsangi. Mala, umay ka. Taarakupan ka man. Isunan, dali. No kasta? Namati nagsinatan, Rohel? Wen, Janin. Pudo matimbakan ko, anak. Asikatilas. Sikati maudi at chicks ko. Di ka nayunan. Kan isukat at chicks ko, Janin. Sabay ko mga ruda. Naaklon ko ti agbalin ang number 2. Basta di ka nagsapol iti number 3 ka number 4. Okay? Wen, mahal. Promise. Sikanti maudi. Basta di mo mapagimunan ti asawa ko, eh. Tadyak ay ayatan da dyan. Sikat ay ayatan. Ti love ko. Asawa ko lang iti papel da dyan. Ngam sikat ipudnong ay ayatan. Agama na, Rohel. Promise ko man. Si Kanti maudi a lalaki iti biyag ko. Diya ako nagpaari matuuray si. Hello, Janin. Apa yung mawag ka? Adak pala dito balay. Anya to rasen? Kunam adito'y kang agarmusar. Ayan mo ngay? Pasensya ka, Janin. Naladawak anak kariin. Apay? Napuyatan ka? Anya tinararamid yu iti asawa mi di rabi eh? Ha? Apay napuyatan ka? Ah, ay na. Awanti naramid, Main. Jaklaang makaturog. Di ka kaya makaturog? Nga mapay at di na kinawagan? Jak kaya't ang madisturbo ka. Alan taamangan numangag nagsasawak sa nabali. Agdiretsuak di tayong tunmalang noong madismisa kiti trabaho. Sige, sa paang tiwayan. Wen, sige. Babayan. Maditel daw ko, Chris. Ne, apay aya, Janine. Anyaman ti pakapadpagtripa mo. Nagapa kayo man ng itinobyo. Makapasulon nga, Rod. Napuyatan ka no idirabi. Anya nga tinararamid day tisawa na. Apa yung napuyatan? Ay, makapasulon na talaga. Kasla mabagtita ka mang pampanunot, Chris. Ay, sustay ko eh. Awan karibang nga magreklamo, kanagimon. Taasawa na day jay. Yura man nagpatpat na kasanda maturog, tagasawa dakit nga ron. Tek sakto pa di asawa na, tapno agapada, kat agsinadan. Ay, sos, maditikas na pang panunutim, Janine. Kita ang basit atan eh. No agas asta ka. Kaso na si Kamit, ten ti original nga asawa. Di namot nga minon ay ayaton di asawa na. Siya ti love na. Mapilpilitan lang nga agaw awid ije ayan ni bakat na. Tamabuteng ang maidarom. Ngam, siya ka no ti pudno nga ayaton na. Natural lakas ta ti baga na ken ka. Takas tamat at talaga nagiti papaero. Aramidan da ti amin. Tapno mapamati da dagiti chicks da. Akensyo sa anda nga ayatan dagiti asawa da. Kesyo napilitan dala ang anak ikalaysa ken daddo mapay. Agtang na ka man mo't, Chris. Di ka man agpakalain. Amo mayat agpaiso arik na ni Rohel. Di mo man mo't padaksin ni Rohel. Taagpaiso amin ngay bagbagana. Siya ti love na. Iso ngay daw-dawat ko ang mabalo ko man. Tapno nawaya kami nga agpadpada. Anya? Rohel. Rohel, agringkan. Agringkan. Ne, ano ka orasan? Alas 11 iti rabi eh. Ala, apa nga di nakrining nga dakas. Naimasa mo itong tinatulog. Diyan arot kaya ta madisturbo ka. Malala, agmurmuray kan, taagawid kan, mahal. Ne, anay ko. Apa nga simbakit mo itong saka kong dyan eh. Ha? Apay? Ay sus, sumuruman nga tanti sakit si Saka ka.
Nalipatak a bawal gayam timpasidam itay abukal di balatong. Ha? Anay ko. Iso ay no kasta bawal ti bukal ken ka? Wanjanin. Anay ko. Nagsayit mo tanti sa kaya. Kat no marigatan ka magna, di intun bigatan nga agawid ka. Wala nga ron. Marigatan na kang maneho no kastoy. O sige, intun bigatan nga agawid ka. Pag tumara kiti hakas ka. Barang pumipyan mo damdama. Taagawid ako rerabain. Apa, nakmanin ti asawa kung siya kagawid dyanin. Sampay ko matamaawatan nak. Wan. Anay ko. Anay ko. Ni, apay nga agpilpila ka nga si Mangpat. Anay. Anya turasan? Nagkapwa man na naya. Nag-istamba ki balay ti may isa katrabaho akbagay. Tas simro ti sakit ti sakak. Anya? At sindak amay kontra ti sakak. Iso asimro manen ti sakit nan. Agsasaw kay tagpay so ano anya? Pudno ti bagbagak bakit? Itaamot namin ati sakaw. Medyo limtag pa yun Ah. Sige, mga nakangarudan. Mabsugak pa. Pinakanak di katrabawak dalin. Dito ti agas mo, Rohel. Agtumarkantap na aging baganda tasakam. Pagyaman ak bakit? Uray suksukat nak, asasi kasuan kalata. Taasawa kakat nga ron. Dito ko mamat ti kita ama. Ti sakripisyo kanya mga asawak. No ada na sakit nga rin na iti bagim. Siyak ti mga asasi kaso kanya. Well, amok na kita regligat mo kanak dalin. Di ka matanaga. Amo matgayam, nga mapay nga ron nga agsisiks ka pa lang. Last day dahin ko na man, promise. Sigurado am lang Tano mapuno anak, hangko nga mo. Baka marakrak ti pamilya ta. Ipanaw ko na kita anak takat dya kung ipakpakita kanya. Ay na, di mo maarami doon ti kasta dalin. Nagbalbaliwak na nga rin. Diyak kaya't amaya dayo dagiti anak ta kanyak. Patpat gakunin nagta anak ta. Katsyak ngay nga asawam. Patpatgam, uno. Kit patpat gan ka Patpat gan kayo kadagiti anak ka. Kay, kumusta kayo ni ti asawa, anak ko? Mayatan nanang, naurnos may mananti bagbagimin. Pinakawan mo manan. Madamdam agbabawi kan tumanan. Oh, look, when nakalajay asawam anak ko, all na ka. Saan matkit di? Tamarek nakmat no sinserte pa nagsauna-unuhaan. Seryoso matkit di nga agdaw-daw at iti pamakawan nokwa. Ipagpagapok kadagi di anak me, iso nga pinakawan kumanan. Diya kayat ngamin nga marakrak ti pamilya mi nanang. Sapay makaama mat dagi di apo kuyo, kayat dati amada. Ala, sapay kumbag nga raw tapod now, nga agbalbaliwan jay asawam dalin. Good morning, Rohela kay. Kadigdigos ko. Awan trabahong tagta, iso nga nagpabangluak iti husto kan nagpapukisakpay. Imubing ka mga agpaiso dali. Para kanyam dati nga pa nagpapaubing ko, Rohel. Kanti pa nagpapabanglok. Manipod tadta. Rugi akong tagpapintas kan agpasiksi. Tapno hanak nga isuksukat. Ay, nabaybayak namin ti bagyak iti kalabas. Nagbalinak nga lusyang. Ngam tatahang kon nga itulok nga aglusyang ak. Masapul nga agpaubing ka nagpapintasak. Ne, di ka trabaho ak mo awag. Ha? Ayan na, katakman data cellphone mo. Kita man Pari dagol tinagan ti mo awag. Dita, Asino nga data nga paridagol? katrabaho ak nga ron. Babit lang nga. Song batak ti awag ni Pari dagol. Mapanak ijarwan. Nariga ti signal dito unag. Ayan mo ngay, Ruhel. Ururayan kay tay lang. Nakaluto ako ni ti pamigatan ta. Sige. Umaya ko dyan. Agpulusak na bit. Sige nga, Rod. Dito'y ka nga agar mo, sir, ha? Urayan ka. Papa naman ang Rohel. Papayaban nak ti katrabaho ak dalin. Mapan mi kitaan di gatahangan na alugan na. Agpakpakuyog namin kanyak. Ha?
Nag-armusar ka pa nga ron Saanan? Ija ito. Ta sigurado apakanunak ni parid ako. Ang sige, agpalilis ako. Ta sapaan mi ka no terumwa. Suga ka. Nagustuhan madlaka ti linutok ang papaitan ti baka. Wan nga ron. Nagustuha kiti kastaunay. Nga uray maiparit kanyak. Baybayaman day taparit-parit. Si daan kit di amin na kayat mo mahal. Intong tangal daw, bukal man ang tinutwag asidahan ta, Kaimasak ti agluto. Iiwasak pa iti bukal. Tamangan nulumtag man ng tisakak dyan eh. Awanan ti sabadi ang maluto. Day talaan. Iso nga anusa mo na, mahal. Masakit man ang tisakak dyan eh. Diyak makadrive eh. Kasalungay ang makaawid ak mo kastoy. Amay ko. Balay mo ti ayan mo. Anyat pagdanagam aya. Urayin na kung nagit anak ko yung balay. Kung ngayon nakipasyarida. Simruma man ti sakit ti sakak. Kanay ko. Ruhel, adupay ti aldaw. Agtalinad ka pa ilang dito'y balay. Kasi kaswan ka. Ilutuan ka iti naimas asidaam. Ilutuan ka iti adua bukbukal. Si Kaman? At ang sakit ti sakak mo kasta ti pasidam ganyak. Saan? Saan, mahal? Taagas mo dagita. Loka ka talaga, Janin. Pamuspusan ti panagtali na ni Rohel iti dagus mo. Para-paraan lang, Chris. No, Jack, pagsidaan, iti bawal. Kanayon nga agdardaras nga gawid. At least, no sumakit ti saka na, adalaang iti sidong ko. Mukasta? Saan pa ang nagawin nga kaita? Wen, Chris, adapay na ang ditadagus ko. Ayan na ka numanon ngay. Adda ka numat ija balay ti katrabahuan na nanang. Limtag ka numanan dya sa kana. Isungahan pa'y nga makaawid. Insend na mati picture ti sa kana. Limtag mat nga agpaiso nanang. Ay kasanod ngay ti trabaho na. Saan na si Mrag? Naglangan ka no nanang. Kunak nga mapan ko iawid. Kat kuna namat nga itulod ka no dya katrabahuan na. Nasukir to mo nga minday asawam. Amo na maipare ngam si daun lalata. Ay, no, saan pa nga makaawid? Ituludak iti agas na ijay balay ti katrabahuan na nanang. Yan eh. Agawid ako. Ikarigatak tagmaniho. Urayin da kong dagitan ako. Rohel, di na kun panawan. Di mo nayayatan ti asawam. Kunam asinaam. Ngam, di mo mutla sinaanan. Kasi dagitan ako dyan eh. Urayin tatoong mga panahon. Jakon makauray, Rohel. Jakon mauray ang mabalo ka. Iso nga, bagatan ti agpaiso iti asawam. Anya? Asus, saan ang mapalin dyan eh? Abay, kaya't mo nga agdaron dyan sa hawak. Makaamu ditan. Basta, kaya't ko nga ipakaamu ti amin kenkwana. Anya tamom, no maamuan na dayta, ang mga no apaan na ka, kat sinanakan, o di nawayatan tun. Nya, ay saan dyan eh? Di mo aramidon ti kasta. Ni, asino ka? Ay, agure ka. Kasla mabigbig ka. Si kadya kachat ti asawak idi nga chicks na niya. Wen, iso ngay maya, may kun alaan dagiti kawas ni Rohel. Anya? Di nakakanunay ayatan di asawam. Siya kay ayatan na. Mapilpilitan lakano ang makidenden na ken ka. Ta ipagpagapo na kadagiti anak yo. Anya? Pumanaw kan! Anay ko! Abay, magsibat ka na eh! Pumanaw kan! No di mo kaya't nga ipagat-pagat ka! Awan babayan mo nga babae! No kaya't mo nga agawan ni Rohel, kukwam lang! Igata nga may tibado na! Hamong alaan nagitibado na itoy! I-provide mo amin nga kasapulan na!
Kunam, pakaragsakak tinaramid mo, Janin. Riribok tinaramid mo, Janin. Awan karbangam, amang sungat-sungat iti inadag anak ko. Apay nga kasta ti bagbagam, Ruhel. Kunak man no siya ti ayatem. Apay nga kasta maten, Ruhel. Kunam, di mo paganano ti asawam. Kat nakasagana ka mangisina ken kuanay din yaman nga oras. Gitakan! Pagtitay dya babae dali. Di mo patpat yun dyan. Kaya't nala dadaulan ti pamilyata. Pumanaw kami Rohel. Ah. Itad kunti wayawayam. Namin adon nga nagkarikang agbalbalew kan. Ngamawan lahat tamot gayam. Inaramit ko amin nga kabaalak na mga ipaiti kasapulam. Amin nga panag-asikaso impaay ko dayta. Ngam talaga nga saan ka nga mapnak iti may nga babae. Isungawan mabalin ko. Di na kumamapanawan at aling. Di mo ipano dagit anak ta. Maasik ako mamay kanya. Ayaw ba mo di chicks mo? Tyson ti kadanam. Sige, mapan kamin. Panawan da kan. Dalin, mabit lang. Agsubli kayo. Diyak makakamat ka na kayo. Talimtag ti sakak. Dalin! Nakitam ka din ni Janin, Chris. Ala, awanan Pimanawan, Ruhel. Nasakitan ka na iti husto, gapoy tinaramid mo. Iso pimanawan. Simurutan itila kaya bak na nga garaaram kin ko na. Ha? Panagkunak, lipati mo jagayim ko. Tadan sa pali anobyo na. Simpahang matantipyag mo, Ruhel. Nanang, pangaasiyo ko ma. Ibagayon no sa din no abanda ti ayan dadalin. Tasurutag ida. Lading itek baraw. Ngamjak amaw tinapananda. Nanang, pagpag-aasya. Parinto mga kitisangwanan nyo. Ay. Ibagayo ko man Ay, sa din. di ka pa rin tumang wanak abaraw. Tauray agan ano ka. Awan na talaga ti maibagak. Tadyak amaw ti ayanda. Nanang, sige na. Ay, basta ti makunat, kastoy. Napunuanan jay anak ko. Nabayag agundaway nga inaw awat na ka. Ngam, nagpatingga siguro mo tang ti pasensya na. Adamo rik na jay anak ko ang masakitan baro. Isuasapay kumaa ta maawatam no di nakan kayat. Aklonem kumaday ta baraw. Kasta unay pa nagbabawik ngam naladawan da amin. Taim panawan da asawak dagiti anak mi. Awanan ti pakakuntakak kadakwada, tayin black nakmatan iti social media. Manipod idin, diyako nagsapol iti sabali a babae, taururayak ti panagsubli ti asawak kan dagiti anak ko kanyak. Kataging gayta, si uurayak latta iti pamilyak. Kat saan na kamapukawan iti namnama. Patsak ngagsublin tumutlaang ti asawak, kan dagiti anak ko kanyak. Alakastaan, tugayem mo, Rohel. Alagagayam, di tamanan di nagpatinggan, di sabali apakasaritan, wano kapadasan, di may sakabsat, dito'y drama tayo, Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parit script kan drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagina kada kayo amin.